Anta kesni sau tarik benai bakar ar hajar puar parish umsohlait la plie ya mau nurin sa jingken mau dai pada Richard mazau ibadai ibiji jong ka Shillong Archdiocese rengkat ke jingedon lang ipada Leo ya bor parish priest but ipada Edmond Kasintiu assistant parish priest but sister kidkhot ke PPC but kipai ringe jong blay but hagani kasni la kyrkhu ya ka yeng mane batmai jong ka parish umsohlait da ipada Richard mazau but ipada Leo ya bor rengkat ke jing senran lang but ki wei pat ki pada la penlong ru ya ka mas bakhut hagani kasni badai kasni pengkut ya ka golden jubilee basan pusnem jong ka parish umsohlait la donru ki cultural program baper na ka balance nong jong ka parish umsohlait hadin balakut ka program la penher no ya ka lama golden jubilee jong ka parish umsohlait da ipada Leo ya bor parish priest rengkat ka jingya sakhi lang ki PPC but ki pai ringe jong ublei Pabrik may belaw jumen siya men sumawa ng kuwi ni jingan. Kibay ra ka dukun mentangki. Pagiduk lawang kamet kagasnam jauh kun jini ranju Jesus Christ. Ulang kun ini berbentar ini di jibaya. Nama kuwi ni kur ai tino yu ura shemi ku.
mereka mengayu ini berdua ku ulah dia ulah ayat sendiri uang doshim batu bam negeri pibaro nama kini kalau kemet juga ia kebakan IT naik benta jenis. Ini